Rahajang Semeng, Majang Ring Penyuluh Bahasa Bali, Kecamatan Belah Batu. Sane ngelaksanayang lomba ngwacen cerpen Bahasa Bali. Miwah parjuri sinamian, sane dahat semayang titiang. Punika taler, para semeton sinamian, sane tresna asihin titiang. Ring rahina puniki, titiang kadek dharma. Yowana saking Banjar Banda, Desa Sabo, jagi nyarengin lomba ngwacan cerpen Bahasa Bali, sane memurda kangen. Kasurat oleh Iputu Agus Sutraramo. Sedurung titiang lantur ngwacen, ngiring sareng-sareng nunah sica majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa, mangda lomba ngwacan cerpen Bahasa Bali ring rahina puniki Presida memargi antar. Melarapan untuk pengastungkara penganjali umat. Om Swastiastu. Cerpen Bahasa Bali sane memurda kangen. Kasurat oleh Iputu Agus Sutraramo. Cahyan purnama kedasa ngalangin nakasaning segara ring petenge punika. Jege gayu sekadi paras batari ratih netuun kemercepada. Mata bintang mecanda ring gemuruh ombak pesisi mau laboh. Daerah istimewa Aceh. Adi beli rindu pesan kapining adi. Sandia punika suaran kidung bremara ngisep sari, ngumbara saking pengeras suarane ring pura. Mi dupa lan sekar nguli bukin buana, kija jepliate wantah anake mekamen maudeng ne kecingak. Makta Canang, Banten, meciri sampun rainan ring gumi pedesan. Gede landi tuh nuli mobil nih, laut gegeson menek undagan rumah nih. Pak D, ajak onyang mulih. Ye, gede. Oh, Pak D malunan itu nih ngajak me adene. Tuh aden adine durian. Maro aja neket. Gede. Kuli hotel nih busan. Oh nih Pak D. Agat masih man permisi busan uli atasan nih. D. Maro teko. Nanti anget tuh ngajak Ayu di Merajan. Kenten raos me adene ngarana yang ipun gegeson ke Merajan. Raris medal saking jeroan anak istri meparas Ayu. Makanya manis sering raganipun. Ayu, sayang, si kecil nakenin bapak nih uli tunian. Raos halus des sane metu saking bibit tipis. Maka miwah penyiakan sane ngucapang tresna satya tanpa wetas. Punika ngawinang gede landi kangen manah nih laut ngusap ngecup sirah kurenanipun ne punika. Naler ipianak sane kantun wenten ring belingane sampun metuwuh kutus bulan. Bapak Driki sayang, ring beten galang sunar purnama kedase peteng nike. Gede landi lan keluarga ngaturang sembah bakti.
Hujan krebek ring tengah lemenge punika. Sekadi nyiriangi bokati. Sami pada tegang. Nyantosang pesune bapak dokter saking ruang operasi bersalin. Pak, sapunapi somah miwah pianak tiang pak. Gegeson gede landi nyak jagin. Laut metakon indik kondisi kurenan miwah pianakne ring dokter. Sane wausan medal saking ruang operasi. Anak bapak, istri lahir selamat. Nanging Nuna Sampuro niki wantah perjuangan berat. Tim dokter sampun nguksahe maksimal. Kemon titiang nas pengampura. Riantukan ibu anak nenten sida keselamatan. Ayu De Landi ada apa yan? Suara punika ngentenang gede Landi saking lamunane. Raga ne benah ne metakon. Ada apa nih? Cek dini kadidian. Paling takon nanggung ngajak general manajernya busan. Kenapa yan? Icang ingat ngajak Ayu. Icang ngerti cai sayang ngajak Ayu. Tapi Ayu pasti menyayangkan. Yang ganti nepuk kondisi cai cara jani ke kene. Ingat perjuangan iraga. Ne jani cai ne wantah di calon pengganti manajer dini. Uli mani kanti ibu 6 minggu. Jadi masa ujian cai ini. Kaserahin tanggung jawab total operasi yang hotel ini. Itu lakar ngenah. Apa kecai mula pantes lakar ke angon manajer utama. Ada kanti perjuangan nih. Uli beten-beten sesaja nento. Tadi percuma. Gede Landi wow je neket di kos-kosan nih. Sane tuah mempawakan sajan ngajak hotel. Tongos nih ngerarah pengupa jiwa duang tiban ki. Ingat ipun dinane benjang. Wantah dino ngotonane ge Ayu. Pianak tunggalipun nek kekalain merantau ke Meolaboh saking duang tiban pidan. Kenyel sepi lan rindu madukan ring tangkah nih. Gede Landi nyededeh di kursi nih. Sayang, niki minum kemuntoyane. Wus nike wau mesiram. Laut sembahyang. Ayu transida untuk nyamatang kangen. Bagio pisan manah nengingak paras punika. Ayu kurenanipun. Sane jegeg. Manis makenyem ring samping nih. Matangipun aglas toyo putih.
seger lega kerasa toya punika. Nanging sagetan kurananipun sampun wenten ring samping nih. Gede Landi pesu li kamar nih. Paling ngelunin. Nanging tenjo wenten anak nyautin. Suara nombak gemuruh ring pantai selatan. Landi melaib mereka. Hirika ipun nyingak nenten jayu kurananipun kemaon anak alit moglong pisan parasne patah pisan sekadi muane ayu kuranani. Landi tengkejut. Gek ayu papa pa Gede Landi enten uli piane kari peteng galahe nganjak jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Ipun uning galah jam 12 wenten penerbangan terakhir ke Denpasar. Sane transit dumun ring Jakarta. Nanging neked ring bandara kebaosang tiket sami sampun telas madol. Ingat ipun rahina mangkin tuah rahina Natal. Turin liburan akhir pekan. Minab samian pada liburan keluar provinsi. Yeni ngenyak ngantosang benyang ngedas lemah nih. Wenten penerbangan ke Denpasar. Ipun mutusang nginep ring airport. Penerbangan ipun memargi becik. Saneka pertama saking duang tiban ipun malih nganjak natah Bali. Ngirup hawa Bali. Galah nike jam dasa semeng ring Bali. Wantah kirang langkung jam 11 ipun pacang neked ring Tabanan. Ring margine ipun nyingak akeh anak-anake megrudugan sekadi gresiyuh. Turin samian wenten ring ajeng televisi nih. Sekadi wenten kejadian penting. Nanging ngeko hatine nak orang supir taksi nih. Sane siap cara bedogol uli tungi. Buka liu ane kena hange. Neked di Gede Landi di rumah pelekadan nih. Nenten jebas liu melenan. Ajak duang tiban bidan. Sejabaning entek-entekane nengancan ngebetang. Turin mudah je suang mangmung. Dice pada nelenan. Ingehipun rame ring merajan. Sekadi wenten anak ngemedalang upekara. Napi sampun kau tonin nih kagak ayu. Pinah nih. Om Swastiastu. Gede Landi mecelap ke tengahing merajan. Sane sampun kosok oleh keluarga dan para nyamu. Nemangkin sami bengong. Sami siap nyingak Gede Landi. Beli gede me po beli gede nu hidup singa ipun nadini ratih laut imeme ni nyajagin malekuk tur ngeling sig-sigan
Sami nyamane makin gede landi. Semong nika wangsa Indonesia berduka. Sawetara jam kutus liwat 15 menit. Pasisi Kelod Aceh sami rata ngajak tanah. Grubo gagung nek bawah tsunami. Nika ngawinang akeh jadwane padem. Wenten satak tali liune. Sawane kanyudang oleh toyo ageng segarne. Madukang sareng benyah-benyahang wangunan. Hotel genahne gede landi megai. Tuah nyisang tiang-tiang neke manten. Napi malih kos-kosane. Tuah telah tan mesise. Timpalne landi Iwayan Putra selamat. Diastun sami hartane ical. Nanging samian pertamiu hotel nih lan timpal-timpal kerja nih padem muru giri kok. Di Bapo Meme Pak D ajak mau kejang. Dini yang sak marningah beritane entu. Pak D dia ngokono mulih ngajak ayu lan gek. Ne mangkin pianakne sampun sirep di sangkolane. Gek Bapak kangen ngajak gek. Dan pesangkan pianakne punika makenyang. Inggih puput. Nggih wantah sapunika cerpen bahasa Bali sane presida tiang kewacen. Suksma atur titiang majaring penyuluh bahasa Bali Kecamatan Blabatuh. Para juri miwah semeton sinamian sane sampun presida mirengin titiang ngwacen cerpen bahasa Bali ring rahina puniki. Jukut kangkung mesamestra kirang langkung tiang nunas pengampura. Om Santi Santi Santi